थांनाय सानथामनि हाबाफारिजों 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनि जथुम्माया तामुलपुरनि दारकुसियाव खुंजादों आरो दिनै गेवलां मेलाव आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे सानथामनि हाबाफारियाव बाथौ गौथुमा गावनि आफादारि बाथ्राफोरखौ सावरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बर' माहारिखौ मोनसे स्पिरिचुवेल जि सरसा एबा आध्यात्मिक जि सिन्ता बिनि गेजेरजों बाथौनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ लानानै आवगायलांनायनि थाखाय जानो हागौ गोबां बाथ्राफोरखौ थांखिफोरखौ बिथांमोना लादों। दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे बाथौ धोरोमानो बुहुमनि गोजामसिन धोरोम एबा भारत हादरनि बयनिख्रुइ गोजामसिन धोरोम आरो बे धोरोमनि जि सिबिनायनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेवहाय मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय, मिथिंगानि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय बे बाथ्राफोरखौ अराय सम नुनो मोनबोदों। दा नंखायनो दिनैनि जि गोनोखोआरि सम दा बेवहाय जायफोर मिथिंगायारि थासारिफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जेरैबायदि सावरायदों दा बेवहाय बाथौ धोरोमनि सिबिनायनि गेजेरजों रोजा रोजा बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बाथ्राफोरखौ सावरायबोदों होननानै बिथाङा रोखा रोखा बुंदों। आरो दिनै जों जायफोर बाथौ सिबिग्रा जों बयबो गोग्गानाय मोनदों जे बिथाङा दिल्लीयाव जि गोदानै आसाम भबन जाबावगोन बेवहाय जि मोनसे गखाय न' सिबिनाय बिथांमोननि बेजों लोगोसे बाथौ थानसालिबो गंसे लुनायनि थाखाय बिथाङा दिनै बेवहाय फोसावदों आरो लोगोसे बिथांनि न'आवबो रेसिडेन्सआवबो चिफ मिनिस्टारनि थाबैनो बाथौ थानसालि गायसननायखौ बिथाङा फोसावदों। दा दिनैनि समाव चिफ मिनिस्टार बिथांजों लोगोसे भारत हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङाबो अमित शाह बिथाङाबो बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बिथाङा बुङो, गोबां बाथ्रा बिथाङा सावरायो। दिनैनि समाव सारा भारत नाङैनो सारा मुलुग नाङैनो गोबां हारि माहारि एबा सुबुंफ्रा जायफ्रानोखि बेफोर बिथिङाव स्टाडि खालामो बिथांमोना दिनै बाथौनि बागै मिथिगौ। जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै माखासे थानसालि लुनायाव जों मदद खालामदों आरो लोगोसे दिनै 200निख्रुइ बांसिन दिउरिफोरनो 10,000 गरि अनसुंथाइ जों होनो सानदों जाहाथे बिथांमोननि एसे माबा मोनसे मदद जायो। आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि आसाम सरकारा फोसावदों बेबायदिनो जोंबो गोबां थानसालिफोर लुनाय हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन। आरो आंनि खावलायनाया बेनो जे बाथौ धोरोमनि जोंहा मिरु जिल्ला आरो बियाबफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ धोरोमनि फारसे सांग्रां खालामो आरो आध्यात्मिक सरसानि गेजेरजों आखल आखु दानायाव अराय सम सांग्रां खालामो आरो जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय जों लाइमोनफोरखौ धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों सांग्रां खालामनो हायो बे बिथिङाव अराय सम बिथांमोना नोजोर होगोन आरो हाबा मावबाय थागोन आं बेखौ खावलायो। लोगोसे बे सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुराव खुंफुंनाय जि हाबाफारि बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैनाय आरो रायजो राजा बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों। लोगोसे बाथौ गौथुमाबो तामुलपुरनि रायजो राजाफोरखौ फिन खेबसेबाव बेबायदि मिरुआरि जथुम्मा खुंनो खाबु होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। थेंक इउ। बाथौ महासभार 32 संख्यक अधिवेशन तामुलपुरत खामरनि অনুষ্ঠান मुकলি सभा अलबागते হৈ গ'ল। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আৰু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ ৰাখি গ'ল আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি যি ধৰ্মক বিশ্বাস কৰিছোঁ বাথৌ ধৰ্ম, এই ধৰ্ম অতিকৈ প্ৰাচীন এটা ধৰ্ম আৰু এই ধৰ্মৰ দৰ্শন, এই ধৰ্মৰ যিটো তত্ত্ব সেইটো প্ৰকৃতিৰ লগত আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছে। আজিৰ সময়ত বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন সংগঠনে, বিভিন্ন সংস্থাই, বিভিন্ন দেশে য'ত প্ৰকৃতিৰ কথা কৈছে, পৰ্যাবৰণ জলবায়ু প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে, ইয়াৰ বহুত হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰাই বাথৌ ধৰ্মৰ লোকসকলে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পূজা কৰি আহিছে। আৰু যেতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ দেউতাসকলে, আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই যেতিয়াই গছ এটা কাটিব লাগে প্ৰথমতে গছটো সেৱা কৰে, যেতিয়া ভূমিত কোদালেৰে মাটি খান্দিব লাগে ভূমিক আগতে পূজা কৰে, ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে হয় ভূমি নহ'লে সূৰ্যক সেৱা কৰে। এইবিলাক আমি বহুত সৰুৰ পৰাই দেখা পাই আহিছোঁ। আৰু আজি যেতিয়া বাথৌ ধৰ্মৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই বাথৌ ধৰ্মখন খুব সুন্দৰকৈ সজাই বৰাই আগুৱাই লৈ আহিছে, আজি আমি সকলো বুজি পাইছোঁ সঁচাকৈ যে এটা ধৰ্মৰ যিটো দৰ্শন
সেইটো বাথৌ ধৰ্মতাত বহুত ভালকে আছে আৰু আজি আৰু ভৱিষ্যতত এই ধৰ্মটো বচাই ৰখাৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বাথৌ ধৰ্ম সংস্থাৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2 বছৰ আগৰ পৰা বাথৌ থানচালীসকল নিৰ্মাণ কৰা বাথৌৰ কেন্দ্ৰীয় যিটো অফিচ নিৰ্মাণ কৰা গুৱাহাটীত তেনেকা বিভিন্ন সহায়বিলাক তেখেতে কৰি আছে আৰু আজিও 3টাকৈ ডাঙৰকৈ বাথৌ থানচালী নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে 15 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে 200তকৈ অধিক থানচালীত 5 লাখ কৰি দিলে আজি আকৌ 100খন থানচালীত 5 লাখ টকা দিয়া ঘোষণা কৰিছে আমিও বিটিআৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 2 লাখ কৰি আমি বহুতখিনি থানচালীত দিয়া হ'ল অনাগত দিনতো আমি সহায় কৰিম আজি আমাৰ 200তকৈ অধিক দেউৰীসকলক 10,000 কৰি আমি এইড দিব বিচাৰিছোঁ যাহাতে দেউৰীসকলে অলপমান সকাহ পায় তেখেতসকলে সমাজৰ কাৰণে বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে সদায় আৰজ কৰি আছে তেখেতসকলে নিজকে ত্যাগ কৰিছে গতিকে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা বাথৌ গৌতমৰ জৰিয়তে আমাৰ দেউৰীসকলক 10,000 কৈ টকা দিয়াৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ আজি মই তামুলপুৰৰ অধিৱেশনত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্পেচিয়েলি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতে দুটা কথা কৈ গৈছে এটা হ'ল দিল্লীত যিটো নতুন অসমৰ কেম্পাছ হ'ব তাত আমাৰ গোসাইঘৰৰ লগতে এটা বাথৌ থানচালীও নিৰ্মাণ কৰা কথা কৈছে আৰু অলপ আগতে আমাক বাথৌ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দক ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে কৈছে কম দিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰেচিডেন্স তাতো এটা বাথৌ থানচালী তেখেতে স্থাপন কৰিব গতিকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু আজি একো হ'ব নোৱাৰে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বাথৌৰ নেতৃত্বক কেন্দ্ৰীয় জিলা আমাৰ যিখিনি আঞ্চলিক আছে সবকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিটো আধ্যাত্মিক সচেতনতা এইটো আজিৰ সময়ত বহুত প্ৰয়োজন আছে কাৰণ আজিৰ যুৱ যুৱতীসকল আজিৰ প্ৰজন্মৰ নতুন নতুন বিজ্ঞানৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট বিভিন্ন পৰিৱেশবিলাকে কেতিয়াবা মিছলিড কৰিব বিচাৰে সেইখিনি সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে সঠিক পথেৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সেই কাৰণে বাথৌ ধৰ্মই আধ্যাত্মিক যিটো চৰ্চা সেইটো শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিব লাগিব এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নাই এই কথাটো ময়ো বিচাৰোঁ আৰু আগতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত মই যেতিয়া সভাপতি হৈ আছিলোঁ তেতিয়াও আমি বিচাৰি পেলাই বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াও বহুত পদক্ষেপ লৈ আছে গতিকে সবেই বিচাৰোঁ আমিও একত্ৰিত হ'ব লাগে কিন্তু ৰাজনীতিটো এনেকুৱা এটা বিষয় কোনোবা বিচাৰিলে কোনোবা নিবিচাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সবৰো চিন্তা একে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা বহল মন এইটোৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমিও অনাগত দিনত চেষ্টা কৰিম আমাৰ মাজত যদি ৰিকনচিলিয়েশ্যন হয় কিন্তু এই সময়ত আমি যিখিনি আলোচনা বিলোচনা চলি আছে তাত বহুত ওচৰত কম সময়ৰ ভিতৰতে কিবা এটা হ'ব তেনেকুৱা দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানটো আমি সদায় সন্মান জনাম কম্পিউটাৰ কোर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना बयखौबो तो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मैनेजमेंट आरो एविएशननि अनगायै कम्पिउटार कोर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान तो बेहाय दा फ्री एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन तो जायफोर कैंडिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्री सोलिगासिनो दं एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेंटनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कोर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, JavaScript, Web Designing, CC Programming, Illustrator, Stenography with Typing बायदि बायदि कम्पिउटार कोर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कोर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव सोलोंनो लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो